सेनापति की मफम आर्मी मियामगा मुक्नबा आर्मी की गाड़ी सिंह मई थाबना सिंबा आर्मी ने मियाम तनखाइन होनाबदा टियर गैस कापना सिंबा मैम अमा चथखिबा सिगुंबा तंदु लेतादा फिल्म सिदा हुजि हुजि मणिपुर की सिंगी मफम सिंग मरु ओने यामना थोलिबा सिगे थोदोक सिंग मरि लेना सिगे टॉपिक से पुजरपनी थमजरिब टॉपिक से क्लास बिटवीन Public versus Army at Senapati हाइबने नसिगे टॉपिक्स खनन नेनन विदमुता इखोगी स्टूडियो दरंगशिन बेरिबा पैनलिस्ट सिंह म्याम नमस्क ताकि तंजादु लौजगे अगे नाकन दरंगशिन बेरिबा मिंगोन पंजरबदा वजा प्रोफेसर रतन कुमार फॉर्मर HOD English MU वजा राम नौसरी अदुगा नि शुदरंगशिन बेरिबा वजा MEIBON PHAOMEI प्रेसिडेंट ZUCM वजा राम नौसरी अदुगा अहुन शुदरंगशिन बेरिबा इमा TI SUJATA प्रेसिडेंट IMAGI MEIRA इमा वजा राम नौसरी हान मुसे वजा रतन दलाक्सगे हुजिकी कोई मणिपुर लेप्तना हुजिक मणिपुर की सिंगी तपाकी मफम सिंग अखोई कापनाबा हाना सुनबगी चांगसी खरा मखै नेमथरगे अदुगा सिंगी मफम सिंग लेप्तना ममांग चटलिबा थासी हुजिक चटलिबा चहीसिदा पामदब थोदोसी मैम अमा थोखरबा मतुंगदा ngarangsु अखोई सेनापति की मफम अमदा अखोई आर्मी गा अखोई मिसमगा मुक्नबा अदुगा गाड़ी सिंग मई थाबना सिंगी थोदोक मैम थोखरे तो ओइरली फिल्म से कमाय यंगबेबा होय हुजिक ताकपिरिबदुनी मसी अखोई तंपाक्तदी खजिक्तंबु फरबोय निंगे इरांगसिदी चही अहुम हेले हुजिक चथरेसे अदुदा हाना मसी कांग अनि खाइगद्रा मैतेगा कुकीगा तोरमे हुजिकती नागासिंग किसो अनोबमा यावसलागे हेना कॉम्प्लिकेटेड ओरे प्रॉब्लम सी खितंग सोल्यूशन अमा लाकद्रा इना मयामना खनरिंगेदा सोल्यूशन लाकबगी महूते हेना लुसलकवा आइबदनी अदुगी मथक्ता अमु चिंगा ngसाइगी इरांगसी लेप्तना चथरकवा मिहार मिपुन कया चथरकवा युम मै थाब इरांग अखोइन हुजिक खंगनरिसिनी अदुना तौरैबसी यामना अखोइगी नुंगाइतबा थौदोक अमदि ओइरे ताबदसु नुंगाइत्रे दैबदसु नुंगाइत्रे अखोइदा मसी सामना हारबदा लाइबक थीबा हाइबा तारे अदुगा थोखरिबा थौदोकसिमक्ति हौजिकसु ngasi थंबिरिबा टॉपिकसी ngसाइगी पब्लिक अखोइगी आर्मी गा सिगी मरक्ता मुक्नबगुंबा अमा अखोइसी लैरबरा हाइबसिमदि याम कुइरे खोइना मसिगी खनरैसे खननैनबा कयादसु हाइजखरे अना आर्मी सी तसेंबदी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर गांगनबा अदुगा सरकार की लेरिबे एडमिनिस्ट्रेशन सिदा मतेंग पांगनबा लेबनी थाइसेना आर्मी सी थाइसेना लान तौनबा कांबुने हारिबा पैरामिलिटरी फोर्सेस होरो असम राइफल होरो खुलाई पाइबा कांबु सिदी तसेंबदी सिविलियन की मरक्ता मोइदी यामना तोइना लेबगी दरकार सु ओइदे अदुबु करिम कांदा यामना एक्सेप्शनल ओइबे एबनॉर्मल सर्कमस्टेंस ला कांददी अखोय आर्मी की मतेंग दरकार लेहन नेचुरल कैलामिटी थोरादी मोइगी मतेंग दरकार ले अदुगुंबदुनेबा अदुबु मणिपुर की लेरिबा फिभम सिदी यामना लॉ एंड ऑर्डर की फिभम सी मणिपुर दा कुइना फलक्तरबनिना आर्मी मयाम से कौथोरगा ngसाइ हारिबा लो थुगाइबा कांबु हाइबा तारेने मोहि चिंगची मथक्ता नमथनबा तौबनेबा अदा हुजिक लाइबा पोसी हाइबा आर्मी की सिगुंबा थौंगसी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौनबा सुमनगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दा मतेंग पांगबोइना उद्रेबा करिगुंबा अखोइजे कांगलु मसेनगी यामना सेंसिटिव ओइबा इशू खरदा लेबनिना कांगलु अमदा मतेंग पांगबा खर पार्टिजान ओइबा हाइबतारेने मिसंग मिखाइ नाइबा मवोंग मानबा थौंगसी सुम आर्मी दा लेरिबसी अफबा थबक्ति नतेबा थांग सेंग मसी लेरमदबसु याय आर्मी मसामकी ओइनदी अदुबु एनीवे अखोइना उबददी आर्मी सी अखोइगी तौगदबा मतांगदना तौदबा तौरोइदबा मतांगदना तौबा अदुंबा मानबा खरा सुम लेबसीदा थाजनदबसी सुम लेरे लेबदुना मरम ओइदना ngarang थोइबसे अखोइना सुम असेंबा थौदोक्तुमक्ति अखोइना चंगगा यावरुद्रबनिना खंगजद्रे खबरदा पीबे रिपोर्ट की मतुंग इनदी हारिबा इनेसियन की कैंप अमसी असम राइफल ना क्वेश्चन थमरे हाइबा पाव अमा लाकपदगी मदु हाउ फार खरा चुम्ब्रसु याय खलिको अदुमाइना तौबदुदगी मियाम न हौरक्तना मदु तौब यारोय हाइदना तौबगी हौनरुबा नाइदना हौरक्प मोब की करि हाइतारे इहौ अमनेबा हाइबा मोबसिना मरम ओइरगा ngसाइगी मई थाब खोटपा गाड़ी नुरी अते अकाई थोए अदगिदी आर्मी न मदु मोबतु नमधनब होनबदा
अतोपा मी सोप खोप पनब यावरे सिगी लाइब याम थीब अमदि ले अखोइ सि एनी मोब हाइबसि याम लुब पोनी मोब साइकोलॉजी हाइबसिदि अखोइ तसेंग मदुदा रीजन द गाक्ता लॉजिक द गाक्ता चलु हाइब याब नते मियाम गी इहौ निदना अन मियाम गी इहौ सि नमथब कांदा मसागी हारिबा मियाम गी याम वायलेंट मूवमेंट अमा तोरक तारगदि मदु नमधनब होनबदा मियाम द ओइना असो ओपन नंगे अदगिदि अखोइना मेन इशू दु डाइवर्ट तौहिब याब तसेंगबदि ngarang si अखोइ आर्मी सिंगदुना मदुगी मियाम गी इहौ दु हलकपदगी हौरकपदगी मोइगी गाड़ी मैम दु असोम द क्वेश्चन दना केम द क्वेश्चन दना थममदगी मोइ हलखरे हाइब बाउदी यावरे अदि मियाम गी इहौ दुना ngamgre हाइब अमरोम ददि अदुबु मदुदी जस्ट हौरकपगी वानी अदा आइना हाइजेनिंग बा मखक्तंग ले अखोइ मियाम गी इहौ से हौब मतमदा ngसाइगी सिगुम्बा मोब निना मयामना कंट्रोल तोबसु ngamhौद्रगदि मदुना फ्लेयर अप तौरगा पामदब माइकई रोमद चटखिबे या अखोइना पामेबा पांदमदुना अमा ओइरगा ngसाइगी भाइलेंट ओइरबदगिदि मियामद ओनसलगा मोइना टियर गैस काप बुलेट लाठी चार्ज तौबद सोक पनब सिबे यावरोने अदुगिदि पोतु अमरोमद ना कल अमरोमद चटखरनेब अना सिगुम्बसि ngसाइगी इहौ तौरिबा कांगु सिंगदुनासु यारिगे मदु माइना फैना चलगा हाइदि इहौदुना अखोइना पामेबा पोतु फंगबगी महुता अखोइद ओनसनदना काउंटर प्रोडक्टिव ओइबा हाइगद्रा अदुगुम्बा फिवमद लाकपसु याय अदुना यारिगे भाइलेंट मूवमेंट सिटी तौहनिंगदे अखोइगी वादी को अमा बोइरे अदुगा तंगाई फदना करिगुम्बा मियामगी इहौसि तौब तारगदि इहांग इहौगी लुसिंबिरिबा सिंगना मदि ममाई चुम्बीबा अखोइगी नातै चादब काउंटर प्रोडक्टिव ओइबा मवोंग द चटखिदना बसे होनबिबा मताई अदुगुमसे हाइरिबैदुनि मियामगी इहौ हौरा कांदा कनाना अदु लोइनमक तौनि हाइबसु लेते अदुना अखोइना खनबदि गवर्नमेंटनासु मसिदगी आर्मीनासु पारा अमा खंगजरसनु आर्मी का मियाम की लेनरीब मरक्सी थाजनबद युमफम ओइगदबनि मियामना पब्लिकना आर्मी दु थाजरक्तरबदि ngसाइगी आर्मी दु थबक तौबदा खुदोंग चाररोय मसी आर्मी सु खंगमगनि मोइसु मोइगी इंटेलिजेंस मयाम अमा लेजरी अदुना मसी मियामना मिचंग मिखाइ नाइबा मानबा थवोंग सि थातोगा मियाम की थाजबसे फंगनब होनबसे मसिना ख्वाइदगी मरु ओइना खली अदना मणिपुर सिदी यामना अपिकपा स्टेट नि मसिदा लेरिबा आर्मी सि यामग्रबा आर्मी नि अना लेरिबा मियाम सिगा आर्मी गा येंगनबदा आर्मी ने एनीथिंग कंट्रोल तोबो याय अदु तौबा ngamdrise करिगिनो गाइसिने बे खोइना हंगनिंग सि दा मोइना लाना खनबे यादे बे खोइना हंगनिंग से खोइदि पीस पाम बदैनेबा अना सिगुम्बा सिंगसि करि हाय तारे आर्मी अथॉरिटी नसु अदुगा गवर्नमेंट की अथॉरिटी नसु मियाम नसु खंगनिंगे अदुगा अफबा अखोइगी करि हाय तारे अंडरस्टैंडिंग अमा लेरगदि कम्युनिकेशन गैप सि लेतनबा अखोइ चीफ मिनिस्टर गा हाइना डायलॉग न ख्वाइदगी अमता गायरबा पाम्बैने दो डायलॉग तोबो यायना खनबा याय मोय अदुगी करिगी इनिशिएट तौदबगे अदुना हौजिकति थबक तौबसे ट्रांसपेरेंसी हाइबदो अफबदुसु अचुम्बदुसु तौरी हाइबदुसु खंगहनबियोबा अदा सुम अममबदा थमगा सुम अमा तौरे खोइ तौरे न मोय हाइदोकपा यादबा लेरमबबुदि याय अदोगदि मिसअंडरस्टैंडिंग हेंगलकनी अदुना ख्वाइदगी मरुबदि मियामना पब्लिकना आर्मी दा थाजब मांगैसे करिगिनो हाइबसे आर्मी सिंगना खनबगी मतम ओइरे गवर्नमेंट सु मसी यामना सीरियसली खनबगी मतम ओइरे हाइजनिंगी यस याम फजबो अफुमने हुजिक लेरिबा फिबम सिदा आर्मी दा मियामगी थाजब असि मांगथरकलिबसि काहिनदनबा आर्मी की साइड तगी सुमसी होनब मथौ ताय हाबदोनि मखाताबसि इमा सुजाता दा लागसगेमा हौजिक लेरि फिल्म सिदा खोगी मियाम न हुजिक मियाम न पेनद्रि वाफम सि खोगी मणिपुर थोलि बिरांग सिदा खोगी कुकी गा नागागा अदुगा मैतै गा कुकी गा थोलकलिबा कन्फ्लिक्ट सिंग असिदा आर्मी न लौरिबा थौदांग सि मतम पुनमक्ता कुकी के फेवर दा थबक तवी हाबसि मियाम न पेनदा वाफम ने दो ngangnari हाब तारे वाफम सि कमाय येंबे ngang tholu tholu si yeng mutam tada khoi gi window tv yeng biriba praja miyam da khurum jari anduga ngasi ki panelist win pham oja ma sum oja ma man da su ndu chan pa pham da su macha city ta sena longna rakani have means अखोई की हौखिबा 2023 में थर्ड की लान दगी हौरकपदसु को अखोई की मैतै गुकी तब मतमदसु मयाम मखोइनो उखिबा लेरे को यूनिफॉर्म की सेंट्रल फोर्स न तोतोरपा कोइना मतमदु लाइव सेंट्रल फोर्स अदु रही लेरिबसिना अखोई की लेरिबा वायलेंस से कंट्रोल तौगद्रा अखोई लेरिबा कंडीशन से मोइना सॉल्व तौगद्रा हायरागा हेना कनु अखोइदा वाहा कनु ओइन पिसलपदो अमाना सुम लागा लेबनिना दुदा बो अखोई मैतै गिदी अदुम अखोई मैतै रिलीजन की हाय मतमदु दगी हौना अदुम आसाम राइफल्स सिंग रंग दगी वरी नते मतम लेबा खिबिकता
असम राइफल से मोई से वाइस लेना थबक तौई हैबसे अखोइना खल्लगा मणिपुर प्रजा मैम लाप पोतुना मरम तौरपदुना हुजिकी लेना अतोप मैम सेंट्रल फोर्स लाखरे लागसु केम तौदब रैपिड फोर्स फक्त येंगो खाइब वादनी अखोइ इम्फाल कईगुम वैली कईगुम अखोइ इजिटेशन रिले चप्पदी हेक्ता कनागुम अगामना लम हेलेना कनोम तौरगसु हेक्ता टियर गैसना मोवोमना रिप्लाई पी लेबा खाइबदी वायलेंस तौरगसु मोइगी लेरिबा वायलेंस जुगी कंट्रोल तौनबगी एजेंडा मैम अमा लेबा फर्स्ट अखोइ सेंग हैव द वाटर कैनल काइना अखोइ स्प्रे ngasi bokto khapa udeko adugumba processing मैम अमा सु मोइना तौदना हेक्ता खोइ ngambabane haidana टियर गैस नत्र मोवोम नत्रगा मोइगी राउंड कैनो नोमै काप खोप तौरपनिना अखोना वीडियो कई प्रूफ मैम लेको चिंग कई तब तौप हंदक कांटो साबल की तौब थोदोक है थमोद यूनिफॉर्म इक्वालिटी थबक तौरबी पेंदब मैम थोदों थोखीबनेब चुमे मोई NSN आइन की मोई केम तो मोई तौरबे तौरदे अखोई मियाम नंगसीबौता हाइबा तौरिबा जस्टिस तालकपा मतमददी अदुगुंबा डिफेंस तौ लेरगदी अदमाइना तौबदुसु यारोय हैबसमा मियाम के हाइरक ताबनेबा मरमदी सेना हाब NSN आइन की केम तो मोइना लोइमा कनो तौसले हरगसु हुजिक NSN आइन की मी थोलकपा अमा थोलकपा एनी रिवोल्यूशनरी थोलैसे कई मरमदगिनो हाइबा प्रॉब्लम सिना मरम ओइरगनेबा मरमदी लेरिबा प्रजा मैम से लेरिबा सरकार सिना लेरिबा सेंट्रल सरकार सिना अदुगा यूनिफॉर्म मैम सिना इक्वालिटी दे थबक तौरगा पुलप मैनेजमेंट तौबिब्रादी तौबिद्रबनिना अदो तादी आइगी इबुंग पादो आई मचल आइओंदा अदुगुंबा प्रॉब्लम अमा थोगदी ओजाइन हाइसिम अदुम इबुंग पादो सु दुम थोलकपा ताबने मतमगी मतुंगिना अदुना थोलकपा अदुदी अखोइसु आई सेव तौनब इबुंग पालापदो नोइना दुमाइन तौरगदी यारोय हैबसिदी आइगी दुम वॉइस ओरकता मरमदी नोइना लेबा पोता जस्टिस पिंगमद्रगा आइगी इबुंग इपा खोइबु कन्वीने खोइबु प्रोटेक्शन तौबिने लाप मोइदा नोइना दुमाइन तौबदुदी यारोय हैबसिदी मियांगी वॉइस अदुम ओरकपता बनेबा अदुना मरम ओरगा अदुम लाकने सिदगी हेनबसु लाकने मरमदी तसेंगना अखोइना यूनिफॉर्म सेंट्रल फोर्स का हैबसिदी अखोइ स्टेट की लेरिबा अखोइगी लॉ एंड ऑर्डर सिदा मोइदी मतेंग पांगदब पोनेबा अदुबु मोइदी डायरेक्टली हेक्ता मोइना तौनिंग कुसी सुम तौरअबनिना अदुना निसी लास्ट कना ताय हैबदा मचासी पुनमक्से अखोइगी लेरिबा लेंगाक त फमिबा अखोइगी मियोइबा सिंगसिगी मोइ मोइगी नेचर मोइ कैरेक्टर मोइ तौथोरपा मियाम न उरअबा अदगी यूनिफॉर्म सिंग उसिलक्तबगी पोलाइसे मदुना लाकपनेबा मरमदि सपोज आइगी युम अमदा आइगी फैमिली की अहल लमनदुना बेबार तो कायना नीति नियम चादना लेपम मधुगी फैमिली तो कनामतना रेस्पेक्ट तौरबा अदुई पोतुने थांग हुजिकी हाइबा यूनिफॉर्म दुसु अदुनेबा लीडर वालोक तबदैनेबा मोइसु दु तौ मैम नतदि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन मैम से लोइमक ताम लोइमक खंगिनेबा रूल एंड रेगुलेशन से मोइसु खंगदब नते तौगेन तौबगी पोट लालिसे कनाना नो हाइबा खोइगी सरकार दा लेरिबा खोइगी हाइतारे मी हुडन पुथोखिबा मैम सिना मोइ तौथोरप कैरेक्टर दुदी मीडिया दा कइद लोइ उरे नत्रा आइन हाइसे नेशनल मीडिया दा उरे लोइम उरे आइगी इपागी आइगी इमागी अमोटपदु मियाम उरगदी नंग ऐसे रेस्पेक्टिव करामतन तौरोयबको अदुगी पोतुने बुजि चंगना अदुना सिगी वाइल्ड लाइफ सिजी सेंग हैव द वाइल्ड लाइफ कुम ओला बने बखोय द केमता मथों मंग खंगदबा पोट अमसुम लाहलिसे सिकनाना नो हैबदा अखोय लेरिबा सरकार ननी अदुना सिला हलोइगे हाइतारगदी प्रजा खक्तद नतबा प्रजा इरांग होबगी पोट उदबा प्रजा न हाइबा पोट प्रजा न गसि पामि सिकरिनो हैबा म सरकार न खंगबु मतुंदा लेरिबा मोइगी लो पाइप मेकर ओइदिबा कांगु द बोरो लो मैम से मोइदम मोइद अवेयरनेस मोइद ऑर्डर मोइद कनो मदी डिसिप्लिन तंबिबा मथौ ताइबा ए नोइना तोइदो दु यादे हाबा अदु हाइबा गंबै मोइद शक्ति लेतेबा सपोज अखोइना नहनगी कांटो साबन की थौदोक तो इमिट ने खोंग एक ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड मसामंगना लेरिबा मदुगी पंजाब रेजिमेंट दुना कोइ तांथोरपसे खो इसामग यावरिनी अदु यावबो दुगी पोतो अखोइना सेंगमागी को पुलिस स्टेशन दो जा अखोइना कनो दो कंप्लेन अमता थांगचगी FIR अमता पानबियो हाबे चप मतम मदु लोबो ngमक्तरेबा अखोइ स्टेट फोर्स सिंगी मोइगी लेरिबा पुलिस स्टेशन से अदुगी लेवल दे लेखलेबा अदु तादी अदुगी लेवल दे लेरगदी कना बुसितोइनोबा नहान की तौरिबा थौदोक तुसु तसेंगना युम दो चाय है मोइ तैयार नि है तैयार अना है पंजाब रेजिमेंट की मधुगी ऑफिसर फमीबदुना मोइना रिलेटेड हैव इन्फॉर्मेशन कंपलसरी मोइदा हाइरंगनी इन्फॉर्मेशन यावगन हेते चसलक या पोते अदु तारि मोइना रोड मैप अमा पिबम थोएबा ए नोइ सिदेगिना सिबॉक्स चटकेदमनी सिगे सराउंडिंग से चपे मखासनि नोइ कुमदा बे मरमदि सेस नागा मैतेगी प्रॉपर्टी मैम अमा सुलै मयु मके लेरि सोंददि नोइ हाइदबे यारो हैबसे मोइना हाना मोइदा एडवांस मोइना हाना हाइगदमने ऑर्डर दुम थोकदमनेबा नोइना अदुदा यारे नोइ चटकेदमनी याद्रे मधु अखोइ हलोय हैबे पोट
rules amta chatna dareba tawning ku si aduna ina haise aduna moina to hanbadi yaraga habegi akhoi do supen da belai re naga da supen da belai re pen da myam duna fujala ga noina kari gi da makta mito mira chana ngasi akhoi da ngasi bokta landa da le pa matam si da na kem haidraga ngasi naga ku gi thoki ba thok tu su merik pem de me jaw bi hon bo ne ba matam du khul da thoki ba do yunga ba to ba gi ne de hairaga po to moina embus kari gi taw ba moina to ba gi amot ba no loi kupsan gi edu ka moi gi father ohum hat ki be gi adu da no blame to ha na ho bu du ne ba mathau ta rai di khoi mai tai ga na ku gi su ngai da kana na ho ge ba cho cham pu da mai thare to ro pa de gi so na ko na lak pa pu ne ba adu ha na ho bo moi wari di suai haidra akhoi na da to che to be type ta su ngang ga lei ba adu ga ai mi am ning ba ning si sarkar na tara lei ngam me ba ku gi jo council du na delhi de chala ga face briefing people ngam bi ba national media da adu ga intelligent barrier kan kangu ko unang ngam li ba mi hale akhoi emotional de gi am lagai taru to hat ki ni lau thoi ba mi du na ad briefing pi ra ga ad official me am du unan de gi khudong cha ba pi bisna kan background do pi ri no ba loi mak se puksoi soi re ba du kana na no ai gi state sarkar ne ba ai gi state sarkar mi thibong mi tamba ma oi ba korean maron lo le lei re ha kari no ba du de kana sitori ge ma du lo san ba du hayar na ai ga fa re na tra ga long le manipur ba hayar ma su to na ma adu kana respect to du ri ma ethics ko kai na to as a cm korean maron ta mi ga ma so na chai ba mem ma udre ba bana di lem jaram ne ngani ba khoi di yeng ba wae ba as a leader man li chat to sum na tai jadam sa sala ga kana no sito no sinida ai gi pa du na tai jadam li chat chala ga di mama macha khu su so pas ma san tam ni ngam pas ma san tam ni adu ma na habam thok ba adu phajaram di lem am ni khale ba korean maron di am hairi ba so na chat le pothap gloi kai ba mem si ma khang de ba aduna sugumba myam se le heling kai dia khoi dum sigi problem se hen critical oi rakani maram di huji uniform kango myam se sentence force myam se leiba praja myam khoi se kanam tan usitte ba moina leiba khoi praja tokro state force pok to usitte ba khoi gi state ki ojari ba police leiba myam se department se kanam tan moi usitte ba usitte ba duna ne ba ngasi moina chathare chana patha myam se adu bu praja da depend dam ni na noina usitkera usilo gira khoi di upai sule lo uniform di noina khoi kan gadam ni ma army se na tro khoi india da khwai de khoi top oina khoi country mi fight to bo matam da tro khoi gi india protection ta wise adu ko manipur da na moina heta khoi su kari ne no uge ba adu tari praja miyam sum voice for pas masan ta bni adu ai si puna mak sai di lai riba senapati gi praja man gi ai kan to warau de mi ne de hai violence to bo mi de cham violence to hon ba te to na silak padi makhoi da silak pane ba ngasi sarai ba pali ba sarkar na lai for uniform wala na to ga tab licher han first to ga da thabak second to ga da thabak haibam lei ba adu first to di su to roi ge noi ge haiba wa du khoi su ta roi ge adu ga khoi gi second du de khoi to ne ha ga di akhoi su mioi ba ko ba ni cha ni ma du di yar wa ha sa rak tab ne ba ngasi ai ge khoi gi ibung ipam ya ma ngasi moina to ju kai maram gi no akhoi kana na su ma da lei na ram ge ne ang fiber kana bu leram ge ba khoi swaida yam tan bu letana leram na balance na ho laga dom lotion banai da badagi ni di sei ngang mang ba le de khoi missing kya no 32 are si ba kayam yauri huji teng tha dana kap kayam yauri adu ma myam do mabung mo pa oi bani na pen da bani ne thola ga masana protection khoi to birani noi akhoi praja lei ba myam sigi ipai pul chari myam sigi akhoi lei habi tholok pane ba tholai ba mi du da ma na taw re har ga di myam saw tam ne ba lei ba moina phajana rules to lo follow to ro adu tari mui tholok kadra ba adu ni da adu na maram oi ra ga ai gi pot di masi ngarang thon ke ba thodo khudi mak to madu gi responsibility akhoi huji pali ba sarkar leiba cabinet mokhoi na moi khoi gi responsibility mokhoi gi matak da akhoi punishment pi na ba law gadam ne ba maram di masi yam na da tai cha da du miyam na hujik tong tar ga kana da tawni akhoi masen khana ba nate akhoi masen usina dam de pali ba sarkar sida na thong to bu da bangam na thong do to bangam dra ga di tok tho ha ba gi voice se tholo pa mathong tare ba aduga including moi gi leiba mla sing su maram di ngasi sarkar na leiba cabinet expand to bangam da ba leiba moi manga phami se yara ga moi leiba mla mai mai kai kari kendra da board khom da kan no honari ba lai mandi sangari ba tawri ba myam do moi su responsibility ne ba aduna hai ri ba puna mak se ngasi leiba moi gi moi tara du gi tara stand dum lecture bridge pok ta to du bridge sa ba khangau de adu sem du ni ngo ni ngasi lei se aduga moi palo ya khau ki ba nu pa du mla du na di bridge tu gi ma tang inauguration do wa ngang adu yari braba sondana sarkar da khangdre ge mla mana du wa ngang ba adoi yadra ba ai na hisni akhoi gi samvidhan pina ba chatna pathap se kai ring gai akhoi da awa ba dum le rakane ba aduna maram oiraga ai na haijening badi huji lei ba praja miyam na
cabinet ki moi manga du masu responsibility adu ga lay riba MLA moi bu sarkar bu ya na chali ba opposition ruling gi lay riba MLA mem za masi da so khoi wahang hang ba mathau matam yore ba adu ga aina dum hairaga lai duna praja miyam su akhoi gi hujik se vote loi ngau bai phibam da lei sigi pot se adum any mafam khudi mak ta tholakani aduna thok ta na bo honda si hata di mokhoi da khoi akan ba voice lauba akan ba voice khongjang jangsan ba masina ta na khoi ato pa option leite delhi da hairu ni no state sarkar le je du di aduna se kanu na supreme court na pi khre du law and order condition we na control tok jagadam ni hai khre du di adu gi wafam da dum thamakani aduna ai gi cha sin se hana moi da gyan ta han ba noi sarkar pan ba ngam dura ngamoi dura aragana directly dissolve tok thokraga anova fresh haibadi mi su anova sambidan khangba adu ga la bo su le maram dam bu nuksiba marai ba pu nuksiba adu gu mi ma pu thok ting gai di su gu ma chamcha pa thong mang khang da ma yam se koina le heling gai di mai kai khudin mak te gi sigi irang se dum thoka lai ne ba adu na uniform di tawge na to hola rajdhani ne army gi defense minister kana no rajdhani ado rajnath hoidi ngasi lotion da lai ba minatro moi da kai do kem ta oi ba do tari kanan tawta egi state ki oijeri basina decision la hon batare ba akhoi na mi top tangang do sok pudi masi ai first round join thamje yam phajawa phone hujik lai riba isagi ram da tholi ba thodok sing asire isagi idam dam masi bu nga kani haidon lai riba lenga ki mapi pa oi ba singna lowgadaba thawdang du lowdabadagi oirakpani haiba wafamni yam phajawa wafamni makata su jame bonda laksage oja ngarang gi thawdok si senapati da thokibani siguma thawdok si mamang da ikhogi adum army da miyana pen da gi thawdok si dum lai kheba tare masi kari da gi ngarang gi thawdok si kamai oirakibna maru oina ikhogi inensen IM gi kem ma army sin koisil laga thamba adu ma thawdok tu adu Nagaland da bom pokhai ba du mi fa ba lak pa khop pa taw da su madu gi mari su khar lai naram gadra haina su miyam ngaine ba ta haiba tare oi film si kamai yengbe ngarang gi army ga misam nga kani haina lai riba army ga makhoi bu ngakpi gani ne lai riba miyam du ga punsi marak ta tholai ba sumba incident haiba tare si kamai yengbe Masidi anau banate mangancha hojik ngaranggi senapati da thori ba issue si sigumba irang thoposu aduna ahan ba sunati ko maroi na ngarang je thori ba asi kai gino bo akoi na sum chawra sum icham cham ya di kai sunata ba yes adubo madu asam rifle ga ajike NSN okrong da leiba ko kontong brigade hai mo NSN IM ge kem man designated kem amane ajuda mohoi hairiba lakliba security singduna sum koisile khole na public singe mo pauda tare tabadegi hairiba senapati leriba public singsina kai ge makta amadi koi saunarba miyam se thoraga moi gari thugai ba khopa miyam uri sin media da masi kai ge no bo ai ne mi yamba de hojik ngangna riba hojike Nagaland da bom pokhai ba ukhrunda mi imbush to ba khopa haina moina innocent IM oirangoni khode ha dum taw moni khode na mokoi ge thajajaba in Assam Defense duga Central Force ki thajajaba madugi advantage loraga mokoi hairiba NSN IM group haitare or madu masakhang daba koi naga singi ki leire moi singsina hairiba kuki singde satharak iba kholiba economic blockade to silimba kholimba aduga yum kramai tha wa khun kramai tha ba satharak iba activities se kuki singna sathabam tamde moi ka isto royeba ko kuki singna atopa community singna naga da mitei da mi hat su yum mai tha su ka isto roy adubu masigi hojiki naga singi respond la pa simai toropati maru na khoi saunaraba leiramba fege tup edurigi pendabagi sathariba si punama asidam hoina masi kamai control to woni habam tamda indirectly moi mi hap group support to bagi type ta hoi satharpa game makhana maneba ngang ka ogrong do to ri se moina mi on the pressure ma piwa moi bu moi freedom mental hondana ba ro free da cookie sing bo attack to na bagi plan si to dana ba moi bu noi to ge khoi to ni ha ba indirectly threaten gi type ta sanction lakpa asigum bo u be gi public punmak na khange moi gi to ri bo punmak Assam Rifle na to ba aduga Central Force ni to ba si ga khoi gi parja sin na ro ma khangi khangrabni na madugi noi na to ri bu la le chumde haina tawga senapati gi town da ka
masigi mok thor ga gari khar mai thare asigumba punama asikoi ne ying ya base ekhoi hoji yingba masu khatte ying ya daba akhoi kai gi makta asam le fan hai aidi asam le fan bo attack to ning de ba masi asam le fan ji kanano ewa central force in kanano Yes. Manipur le ba central forcing asam le fan se kanana mohoi sina kai gi makta koki gi asu imatik moina cooperation piraga moibu sokna bangak sinba de za ba thakpa gi ro moi awat apa purma moina supply toriba aduga mukoi gi seliba suspension operation le riba purma adubu ngak seliba aduga madudi yaudaba terrorist miam aduga insurgency group tonga tonga mukki gi le aduga burma da sangsilak pa mayam asishu sangsilak asi purma sibu ngak sinna gi makta security forcing sina central force aduga kano singse asam le fan moin chathale isi masi kanana no masi tawali se habdo mukhui ne tawni to bun ten ai lowe ba ko maru di government of India ne ya bagi ne ba in government of India na masi bagi haiba ko ki sing sida ko protection pi da bani tawli ba purma aseng ngak sing da bani na khoi na manipur da thajin ki ba purma ase mo mui kanuni ko ki ngak na bani ko atai ngak na banate haiba sing ji sohon ya roi mo ko kan noi gi mo kanada le tawli ba mai tai no oire o ko ki kanu gi na gana oire to pa purma se mo gi mo defense to Madugi Aswangam from me, they have the Ministry of Home Affairs, Marina, Aduga Government of India. Asige policy makada satharapa la long ni have say a Manipur Paja Pulmakna Kanga the Beneva. Asana Fundi anytime center ni yard lake kick the rim never. Mukuna Ayaba people get a makta asi late and raveni, Mating Pangini, Kago Momo Wabatare, Masida Wabatare, Koisi, Satosis in Jamukman, underground, my pipes in Satopia Drain, Pone and Hamo, Leon Befeda came designated came the put up. Misam Moju Hondoki do. Adumana, Asigi policy, Government of India, Yautra, the Mungam Debco. Puma, Asana Toriba, Central Force and Toriba, Puma Asa. Canoni, Government of India, Ayavani. Ado smile lapadas, Ying Yapa Makana, a queen of Ying, 100 new government, Lapum, the government formation Matanga, Equina High. Government of Manipur say. First day later tamsida suspension later kansida kamai the government of Manipur adobo government lakata gi habam tamsida ma lady government gi MLA elected singsina mo kaino mo haiba ko ai koi center na haiba khuding koi yare objection late leader khan ma phone khan bi ro ma no we sinare na koi ne hekta Hodon Bina, Timid, I could kaiju hire hair. Aduna, Madu, Adu, Gomel and Biro hair. Aduragadi, Gomeno couldn't be timid, we shake an adeno, I am Tamsida. Come on, Towi, I know some Tazabadi, I know some Tazabadi, Swina, Lapontunda, Gomena, no way, there's some color on the pig, but I body you said, what a medium submit over Brina. I do the column dice like a mohire. I do the ministry. Home Ministry na hire kay kumba hoji government gi honorable chief no ai koi na koi khalani adubu na koi gi promise ama ayaba amkak lone ki ko ai ni ta ba di kay no na koi cookie gi against the wangam ya roi cookie gi phatna to ya roi government line da cookie attack to ya roi masi kumba purmak se to roi hen promise to adu government no pige hen to ga adu to khibani ha se koi phang ne ba ko adu madu oiram busi ai ba odu oiram busi ai ba hojik ki anu government sina cookie against so ngang dre ba adu cookie bu phatti so ai dre ba adu masi to ro purmak adu di ai koi Manipur da le ba parjana hojik le ba miam gi Manipur makta chen chong ni ba ngang ni pa sak ni ba pa ase le ba koi Manipur ge parja sibu a koi mohisin nam thak to raga moi government khak le lo re atai koi udai wi rom da sak changsil lak bra ina koi lo we ba maram di ai koi parja na hai ba purma ase moi na thaina ra thamme ba ta sin na de le re government na adu center su ta sin na de
state to Tasina Bidra, other state pressure P, central pressure P, Bidra. Ado asipulma adudi hariba aduga maduda yanaba makhajuda adudi koki gida deputy sim sapirani adu nagada mapirani yare ko adu no hi kaisu haina biaroi amage government sina community any community amage against the so to biaroi habse no ngangu like rekudabri kayma maduna tai koi government piro hem tanda tawjage madu pulmak pe koi tawjage center gi aning bude koi tawjage hai yanaba mukha du government si lapun hen edi lowe bako madune ne khoina yingdu bse adu agidi public ka security gi hoji ki rapses leiba mungda tinnabi adaba le se kanana no public ka manipur praja punmakka aduga central forcing siga asang fanga tinnabi adri si kayno ko ki khak tinnabi araga akhoi tinnabi adri kayno aduga akhoi di public innocent ni aji fo tinnabi ade adu group amakha ki group amadi terrorist singju mo yana ki aduga numai pai group singju tinaki so suspension operational level mi singju yana ki adu akhoi di innocent sing fo tinnabi adri kayno nakan ire reitra adu lagi kai asoi buno ekhoi khangba ma change kanana no ba ekhoi di misam ni praja me manipur da riba praja siga central forces ga yanade tinaba su yade adu terrorist ngadi yanai odo bram foreigner bramar chungsilakpa foreigner miyam su yanai government central force ga asang fan adu di kai no kamba policy makada chali bano habse ekhoi leader singni hariba manipur bu nusi jarena ngakchar ge na bo kari ba myamse kai no khali si boba madugi wa khalonda government of india ga security force insiga bramar changsilaba kuki sinsiga apun bo wa khalonda punna state government su chakni si kai no ba masi wa hangni hangning si adu agadi punma asi manaraga manipur praja myamsi kenogi awafunda tahalege braba kai ko masigi hai aina hariba security forcing siga aduga moi chakminariba aduda government of manipur sina asi manipur ge praja ge khorausi tadraga sumle simis targadi no madi noi ko soidna manipur kai na baneba government of india na hai se manipur territorial boundary makti thugai drasu manipur se separate administration se ahum mari thokna to ani habse noi ka gunuba masi moi khangna khangjin na daga nga to sinara sijinara lebini center na to puni na muka khummiya na bagi mokta moi tumin leiri bane je ai di haini ne ba ka masi sojer la adoni bot mamang la pusu yai yongko manipur se bot mamang da masi separate administration mai gum thoa thuai pam da na khoi government party be mission na khoi praja da kai promise to ga ge ba kai adu praja da na noi na kai bo pham thong ga ge ba masi nei na hajening badi as punamak to ri punamak se asi nimba kai ba praja pen den jati sibu kanna bagi mukta ekhoi ngangi ba punamak ki ngangi punamak se government against the ne lori bise line ni ko no man hu su kapi yaudu ni separate administration mari thona pirakpa matamda nakhoi ki do ge mon hairi government of india na manipur thuai roi hai manipur thuai roi hai asim su thora na ko na su masi manipur se thuai roi hai binina hai bi rom na khak ngam bu ade set manipur thuai ba si khuda ka thuai roi ba adubu separate administration wa boundary manungda territorial manung sida territorial council mari thok pam tamda na khoi kai do ge ba noi beli da st ge piri so noi mai status lo or na khoi ge autonomous powerful ba special status pi ni manipur beli da le ba singchu naga shi lo ro kuki shi lo ro hailan to pam tamda manipur government na jigle ba government na kan ngra ba praja yau ben kan ngam ba aduna madu kange di praja ngang bi taw ba yes praja ngang punamak si taw bi ba manipur praja ngang bi kai ko idam dam gi ijati gi manipur praja le di ba punamak sina ngang bi se khoi ngang bi kai
kay do buki ngang ni beno se lady bo responsible leba government sina masi khang bi wa adu ga ki do butai kay do butai adu ga di hai bo puno se to lo si ha ga di peace athuam tan po daka oi solution madu separate emission PRC haragadi government ki policy da thubada pajaga manaraga peace po masangeva kuki ga mitai ga peace thamba masangi naga ga kuki ga peace thamba masangi mitai ga kuki ga peace thamba masangeva adu madu peace thamba gi kanana madu thamba ngamtraba nakhoi government da tainagani last of the no government of India na khoi bunung siri ekhoi bu kal na leiri ha khang mayai nakhoi government puri ba mising adu madu di ko na nakhoi da irang thokli basida khambi da base center na khambi se manipur da separate pinning begine na ai di low re ba ko separate pinning begine low re ba nakhoi tin na bi yadre nakhoi cookie ga su tin na bi yadre na bitai ga cookie ga mitai su tin na yadre adu din ho kamai ni state amada ga limina do no changna khona bi su yadre adu di masi natna khoi di pam ban yete cookie su khoi gi India citizen naga su khoi citizen ta mitai su khoi citizen state amamung da hoi tunga na lei jaro no development na ti gi phare ba silo majuda khoi government na mating pang lage masida no wa ngau no na khoi ne su ngam dramni na khama ngam dramni na policy sin negotiate su puro pangam dramni na government lei na khoi na taw dramni se hi ohum mari sangsil rabni na khoi yeng na lei bani upai ti ko masi taw he ba mtamda hoji wa ngau da lei ba ene si mo khon thop pang ra ba ya no he chong thop pang ra ba ai di ngam mo man de ba ka hoji timing lei ni de phao chong thok traga kamdo na madu matam chong thok pangong de ge haibani adu iro do bidai na hajen nge lo sidi hauju le ba cookie singi ingo cookie singna asai madam so hai kre cookie singna hauji lairon ba faida mi to hatle cookie jo kong singna ekhoi na hato kre emotion legi hato kre hai ba mokoi na hat le na lau thok khaba media da lau thok khaba party eduna amuk salaga center da muk salaga ekhoi bo ot nei bi re ekhoi bo ganigi awa bhamda pi re aduna masi ekhoi bo kan bi wai si bo chung ba ekhoi mi halu bagi ekhoi ge prajan mi halu bagi innocent bo halu bagi naga amago konsa khungi taw adu bo innocent ho khoina pha halu bagi masi ira thopani habji moi kawe ba madu mo tamjillaga mokoi adu mapulmak adu losillaga chaluga IB gi miamdo ekoi bo ngapiu ekoi bo kanbiu mokoi metai na achina ekoi bo tobirena som center da ngapiu haiji mi hatena la phokhiba mi na chengsilaga ekoi bo thine tawre ekoi na mi hatu re habidi choi haide boka aduna ekoi na mi do phajiloga mi kha metai kha kuntra si koi na losiloga mang kre adu khoi mitai sin ju ka pur tan tho e mitai sin si moe de tan tho e asi mo tan tho bu gi khoi tolo puni ko ha mo khoi ama u de ba mo khoi problem khak kre mo khang ni je atopo problem khang de atopo si bu mo u de mo khoi khak si bu khak ta mo khoi khak jo problem thopa adu mo khak u ga report to ri ba jati asi ji ai di la len khali khak khan de bi wo no shu manipur da himinasi har ga di hingmin nasi hargadi khak khanthaba amat change hana amrau ta thongi yam bazawa funni hojik le film sida masagi soiba cookie singe site ta army singi favor secret lai hai wa phum nuni duga hojik le leader sing sina su moki lofum thokpo thodang du ningthi jana lodabagi mami tari hai buduni maka thabse oja tan lak sake oja oja me bona su phajana thambi hai batare lai film sida koi cookie sing na ki favor da ko ki army sing sina he ta bisang sang madona thabak tawri aduga makhoi masigi khogi kudam sing hargadi makhoi nagagi misam sing hat khiba maite gi mi manghan khiba myamama tobu matamda army na karigumba action am talokhataba aduga makhoi gi mi sholakpa aduga cookie sing dari changba yaro habagi makhoi protection piraga lei habana sig wa pamam phondol le batare hujik oi review sida khogi army na lawriba thodang sida koi misam ga army gi marakta pena da baji hen galakpani army gi thobonda bias laiba masat am tawre haiba wa phondol miyam ngangnari bas ujai mot kamai yingbe
army ki thong hoi madu ai ngasai su haja ki baduni army ki thawong si da miyamna chingnaba leire army ki thawong si khara michang mikhai naiba manba khara bias leba prejudice lai dik moi gi ji yamna aikhoi gi impartial oidre hariba aduna adugumba mawong si sum chatharagadi afabadi oir aroi huji maibona haibi giba wafam si aikhoi manipur da anoba government ama install torpa matamda maitai amana chief minister ohelle kadagi kuki amana deputy chief minister ohelle naga amana deputy chief minister ohelle haibidi maitai kuki nagagi kambu si ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯧꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯊꯥꯡꯒꯩ ꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯈꯟꯖꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ BJPꯒꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯂꯨꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ tongan tongana khaidokpadongna taureba adu eragadi ngasai manipur gi integrity kairoi na hairi se masi almost kairaba gumbani huji kai khoina churachandpur da chakpa yade maitai amata kuki gi lamda changba yade kakopi yoba yade more chakpa yade similarly nagasu nagagi lamsing da ai khoi di nga kane na laithokre kuki gi lamda mitop changba adu ai tauragadi ai khoi hujik laiba posi manipur si machet masung ahum thongna kaire maibona di mari hai mari duna topam oirambasu anyway adu maina aikhoi si manipur pikraba sida kaiba yabagi possibility do leibase kairabani aikhoi gi hujik leiba phibam sida di aikhoi si samnadreb aduna masida sida army na logodaba role si army si chumi mayamna hainari duni moidi instruction amagi matungina chatkadabane ba army si the army sibu command toriba army to the instruction piriba government to ni maru army di tasengri army neba army da makathabam to tobuya de army di masagi moida pirako order du pangko pada neba the army the order toriba kangbu duna hojiki hariba post si phajana uraga army du season naga da army du season naraga hojiki hariba mayam khaido khaijin tawduna group nagagi kuki gi maitei gi na khaido na bo hona ba si tawraga hojiki du da yamna akiba amadi haijini ko sukuira ba si noi sum chano we Nina Tinaba, Pilator, Nakomadi Masi, separate administration Hagadra, Tonga Manipur to the Kaida Bay, Manipur Gilady Bay State, Adugo Manung, the Madudi Atoko mechanism, Yamlaka, Agreduga, the same Manipur Lamdudi, Kashumango, Manipuri, later the Nagazu later no, Meteju later no, Kukizu later no, Manipur to the Hariba, Adumba, Piva Mama Yam, the Labaktiva Haitare, Lak Pasuya, Aduna Madugi, Akiba do. Thai Shang Madu Sulala Hining Idilate. Adu Lakta Division. And Hojek Hining the Army the Hojiki directive Piriba, Army the order Toriba, central government Oigera, state government Oigera, Tauribaduna, Hariba consequences, my arms in Munna Kangaga, Michang Mikai Naiba Manba partisan or Tabakse, Masi Sum Taure Habese, I call Miam Sumanga Rabanina, Moi Madu. Taude Haibadum man that Ekogi Uhan Bamakakshang Thai Shang. Tabang Utpa Chumna China Panglau Lawagi Wanatabida. I don't know Madu Natragadi, how you hariba, Ikogi, Mayamna Yam Pamiva peace process is open but or never. And Gamena Haina Tatra dialogue to Bonatana Upailetiga, Chumeva peace Kamina Langadagi Hiragadi, law and order Hana Mentento, the Isam Sabuaninatra. Law and order she Iran she lading Hey Kamina peace porakani, and a yum may hectariba, Gari may hectariba, Iran hectoriba, me Haliva Sisum Toringa di peace to the Shia. And the Yan Hamda law and order she Namdabama Changi, Pajana control Tobam Changi. Other law and order she Pajana maintain Tonabahona Bada, Army as over role lay, Mado Yamna judiciously Hagadra, Army do Yam sing the season of a Tarimiam with Tajan Abadu like Tragadi Tabamata Oiroeva. Aduna, Maduda, law and order she lay Kanda, Nasagi Pajana maintain Torakanda, Kangu Masense, dialogue Tonova Havado. Madu Kwaimaru, Aduna Tragadi, how you hariba Yam, Nakoina Palm, the consequence Hagadra, Manipur. Kaibi Abagi, Fibam da Dum level. I quite my take a Sulay, Minabong, Amaro, I quite it in territory, Tongana, Piro, Taliba, Kambusiga, Haiti, Loinamo Oram the way I but Karadi Madugi movement later. Madugi Mayokta Kanamtana, Atopa cookie, give Pambay, I Pam the way I could keep to Wangam Sungam. I quite Katani, Hujimashida, Emano, Hirishi, Laline Hirishe. Atopa Kambugi, Cookie Marategi, and Noito, Lali, Madu, Oiro, Pikrava State Manipursida, Adumina Maset to Gari, Yaroi, Haibadu, Cookie,
मरक्तगी लीडर अमतना मतिक चाब हाइबा ngamdeba tasengna moi mabung ning leram ba bhawda haibang ngamde lo yare adorbadi leiba posi ngasigi threat se yamna achauba reality amane ade manipur da leiba insurgency gi movement sengna hare gadi naga gi su lei manipur meitei gi su lei leiri mayam si india dagi separatist move adu madu control tono ba moina cookie du khulai wena season araga tawrei haiba post se government yamna munna khangam gani adubna aina haisening badi haiba post se army sing sigi leiba role se phajana season nadragadi leibaki administration da mateng pangbrebu manipur thugaina ba lakpo oina leiragadi ngasai army da miyamna saw hengalakani nungai taba hengalakani pen da hengalakani adorgadi moina tawriba effort puna maksi aremba tarakane ba adorgadi last da ngasai hapi do sarkar da tainer kani mon sarkar bai ba kambu duna ithi jana tawraktragadi manipur thugaina ba sarkar paibi libra haira gadi sarkar da onsalaga charko kanda ekoi june 19 mamang da thokre na assembly mai chaina ana adu ba mayam du thoktana ba laiba thodok singje macha macha oina tawraga su masidagi tamba yaba lesson du tamaga government sina tawbigadam ne phare ngarang chakhiba hujiki olong khulgi du loihre senapati gi du loiren laura cheba matungda muk tawrta basu yare loihi basu oirasanu adorbadi masi sumai tawrodi matungda kamai tawba yage gaidu moina muk khallaga tawhanninge ba aduna masi kari haitare hujik so hanna hainari duni government ta leire aduga people ga government ka thaja naraktragadi democracy dadi lega anga suya yaro aduna thaisena political propaganda vote ki kari ki kana ba tawbuduna tongan ba moigre aduga policy matter da aduga leba kamai nga kani governance adui matang dadi manipur gi government sina miyam gi ihul khangna thabak taw ama change miyam gi ihul khang base chumnagi bureaucrat officer khara adagi moi gi tanaba mi amani haidi miyam marakta suyaw yarak to mi khara duna nga ga aduda tawbandi yaro hoji government su yam toy paliba dail oje kari gi process tawdrino he hobuda peace committee ma same grade manipur irang horokoda same gi ko adu meeting amu fau tawba ngamdana dum lotion gi hoji su madu gi process tu kari gi chathai maduda to krena hoji peace committee do same da ya deba hanna same bi kai sanu ko sanu tawsun torga miyamga government ka sum phak leinara kan di sarkar du yar oeba aduna madugi do kitang phak leitana ba communication gap tu leitana ba miyamga government ka leiriba thajana bagi mari do kitang hena session na ba tawbase government na tawham thoi madu thengmalle na khale hojitagi henjan khragadi haijini ngasai maibona haibi giba matamdu da ikoi thugaire noi na kanda leiribe state government si kanta tawgodo mande harido hairaktabadi oisanu madugi consequence to laktabasu oisanu landing de aduga haiba potu tawkanda hojiki haido chumdi chum ekoi da akiba madugi thajadre aidi game tuga miyam ga thajanadre ana army sudungaire army gi leiba mayam moi di tongan ba intelligence leiba army gi di yam sengna aduna moi loin khangine ba aduna moina tawriba thabak singdo miyam ga thajanaba naksanaba puraknaba tawborom do adom do khonaba fai natragadi miyam na suya yaratragadi miyam je force ngaktana control tawba yade habese government su khangba fai army su khangba fai army si nongoi pai ko army na force do nam tha ado force ngakta nam tha badi yaro military hunta mayam turi si di yaro aduna democratic country amada force na yam kana nam dharaga mi control to boy se masidi asingwa policy natte na ikoi di lawe aduna hojiki hariba se government na su army na su phajana khangpham thoe na khali yes yam phaja wafum doni hojik leiriba issue sing asida democratic country amada satnagadaba niti niyom da miyam gi power miyam gi sakti masak khangba duga miyam bu namthaduna dumak thambana ing tappa purokani haibadu su hoithokte haibani yam phaja wafum niya makadab se ima da laksage ima hojik leiri film sidai ko ge manipur da irang asum thopusina ikoi manipur singdari aduki matik mangjai tawbadabu masida kana gumba kangbu kharadi kana laurabra kana ba fangnabagi lambi leirabra aduga army sing sina tawriba thabak thoram khudimak se makhoina tawge yauna tawribra natraga makhoibu order piba ngamba makhoida pautak pireba yathang pireba kana phamnaiba achouba lusingba singduna pibadagi tawribra haibisu achobo hangama oi haibadoni masi me oifam thoi haibadoni me amna hainari base imai mota kamai yembi ai hujik leiri films chamasi tasengna haibada khoina dum wakal se khan bada moida order piba madi soida na yaw ngani na khale maramdi sengna have the uniform the army the phami ba moi se tasengna moina heta tongning kusi tawbegi moida hakkar bai leijade ba kusuko
ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯕ ꯈꯤꯕꯤꯛꯇ ꯃꯃꯥꯡ 2023 ꯃꯦ 30ꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯅ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯥꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯐꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯄꯋꯥꯔꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ DGP ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯂꯩꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ MLA ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯣꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜꯗꯨ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯆꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ आर्मी की अई तसेंगना मोइसे अदुगुम्बसे ngakpa ngambagi moida pangal leirक्ति से करिगिनो हाइबा क्वेश्चन अमा याम चाउना लाएबा मरमदि मोइसु तसेंगना पोटसिदा मारा रूल्स तो फजना फॉलो तौतादी दुम लोइमक तो हाइबा याई तौबा याई मोइदि फमिबको मयामसिना दो तौदबसिनेबा खोइ याम लुरिसे अदुना क्यामु यामना अदुबुदि सुप्रीम कोर्ट पाउदा कनो तौबा ngमक्तबगी पोट अमा लामसि पार्टी साथिबै चांगसे हाइबदि राइट हक माइ कनो मयामसि लोगसि चना रक्तबगी पोट दुम लाइदुनेबा खोइनासु दुम नेशनल मीडिया दा कैदु उरिदुनेबा नत्रा अदुना याम लुबा कंडीशन ने खोइना हुजि लैसे अदुना हारिबा खुदिमकसे लोइमक खोइनादि अमगा अमगा पुताइददि ताइनाबा उपाइदि लैतबनिना कैनोदि पेंदबदुदगिनेबा अदुबु हाइबा हाइदा मोइदा ऑर्डर तौबा मिदु लैबननेबा ngasi kai adune khoina khon han ai tasena sa ka kanogi do kanto saban gi do to question hangjeba o khoi manipur haiba lamse orders ani thokna piraba jani ko na piba jani di manumitu gi do di example oina sana ugrabadina evidence oina ugrabadina order ani thopa male bo jai na khanje kai no di moina relate to ta ya thari ba yum mai thaba duna kem ta kai gumbi am ta kan jaga sabu mukapte ba ko अदुगा अखोइना आइगी युमदु चाए आइगी युमदु खोइ नंगनु ngambadragani khoi kanjage habduna ojab adugi makhongdaigina a mogi sapigi a maton kanogi kantogi changpa ho padubo tanthopang ngameba makhongna loi kapa kapa laga gari sunata ba makhongna la laga labuk lomda sumoina thatle adubo aina aduda khangre o khoi manipur laws ani khoi orders ani thongna piraba janen aduga kondangda पुंग मरी खरे हेलपदा अखोई स्टेट फोर्स लाए से अखोई कनो SP लाए दुला मतुंग अदुरेगी मोइ CRPF की सुखरा ऑफिसर चो चो बोला कांदुदा कोंथंग दने ब मोइना सोलोम द काखलगा कापुइदुदी अदुदी आम थिना पुंग अनि मुका डिफरेंस लेरब मतुंगी वरी ने ब मोइलगा डिफेंस तवरगा मी फारे कायना गा हरिदुदी अदुना अरमाइना लेबगी पोट लेरबनिना अदुना याम लुरे अदुना इन हाइजेसे अदुना अखोई प्रजा म्याम सु नंगी मागी एगी हाबसे लोइमक थादोकनरगा को हुजिसे मणिपुर से कंदव्या दे सिगी सिस्टम सिगी चना पथाप सुम तौ लेरगदी अखोई सोइदना दुम हारिबा फिबम से तारक पे लंबी दे दुम लानेबा फना खोइना कनो तोसु अदुगा अखोई लैरिबा प्रजा म्याम सु अखोई मानदे हाबसे दुम आइगी वखलदि दुम कैगुंबम तौसेदि ओजा दुम मानै नत्रा अदुना नेपाल गी थोखिबा थौदोक थोय हाबा लेरते अदुना आइना हाइनिंगिदि मधु तानारक्तोइसे अखोइना अमिसा मोदी दे चला ताइना रोयबा आइगी सिदा फम्मिबा मिहुटनेना फम्मिबा म्याम से लोय थोमजलकदबनिना अदुना वखल खंदबियो हाबनेबा सैजना साइगी पावर फुदोगा संविधान पीरिबा चना पथाप तो ngakna chalo हाबनेबा खोइना हाबदि करिगी दमकता तमिलनाडु गी CM ना माइगी लोयमक तो माना हंदक पालक ngai ngai na mai system de lo on thopang ngami karigi adu khoi manipur CM na ngamdri na kai ginoba hai ro party har ka neba party phano oison party to the second option ne moi second agenda oiraga mai mathau dak CM as a manipur mai CM as a government na mai manipur government na mai obigi thaudang do lobo matam da aphaba lopo ngasi hai pwadani tamil nadu ge su am semdok sadoi ba CM dun tawba matam da ka khoi gi kaino ne na phana chawjer bo oiraga su center na kai dongam ge ne ai gi state ki subject ai gi state ki pi ba chana phatha to mana semje बनना अनुमाय तौदना आई पिजरी पोतो तौ हाइबने बखोइन हाइबदी मोय बखोइन चैरी सिदी
तौगदब तौदरगा ओना ताइना सुम लीडर मरा सुम उरकपदुगे खोइना सुम पेंदबगी ngangboneba kanagumbam tada modi yeknaba nate ngasi govindas ki akoi home paibaduna piba briefing du media da du phajaba polaba kainodagi kari ma hadu Nagaland thoki bathok dugi karu phaba la porangani gumba adudi ma home na tra habanida adu gumba khoigi amna lūdaba pāngdaba mayamsing ngangakpaduna ngasi akhoi pendabiki ngangbay waneba akhoi du tongama moida akhoi kaigumba moida yeknabam leite akhoi thaba wanongbasu leite ama tawde ai kem tawjadeba tawbodabu as a leader akhoi sungaira akhoi na first photo so akhoi su imagi meira gi president ama oibani na ai leader magi protocol ai na nganga chafam thokpuni habise ngasi bawta akhoi dum isada ki na dum wa ngangbodabu oiro adagi chatpadabu oiro ai na haise loima ai gi protocol dum ngakchari neba amai tawda moide dum ngangam de mana ngangi bidubo adu ido ngarang thoki bani khoi kan thigani khokali adu ki poto ngasi fuju fuju mak tai briefing pe bangam kira no comment haram baga su pen ga dabu do Nagaland da thoki ba thok du ge adu ki phaba la ko rangani ni adu no statement when people talk pra happen adu gumba datai putai cha do ma'am sina ngasi le padagi soi bane ba ngasi akhoi na di ojawa member na di haiba center na thon banga tane center na thon ba phana le ga su ai gi defense of the state ki chana patham assembly na ma lejari ba khoi su house na ma lejari ba sei si ai na opposition ruling kem le adu all yengo Pakistan gi ladak ki to kanu gi to ki bo palaga ki to ki bo tang do yengo opposition ruling parliamentary loi lang nei ko adu bo Pakistan gi operation sindu tar ga all political party to dana Rahul Gandhi Modi loi phaminaraga अपन बगी डिसीजन दुन ऑपरेशन सिंदु तरोगा मतम जुदा दुम इंधा बंग मन गिबा अदो तादे आइगी स्टेट लेबो ऑल पॉलिटिकल पार्टी न कैदोखरे सीने बखोई के आइगी खोई दसु याम अदमाइना लेबा हाबदी पार्लियामेंट हाबा सो खोई असेंबली लेसिने स्टेट की नेबे असेंबली हाइसिना पार्लियामेंट सिदा को इंडिया की ओबेगी भारत की पुंबगी ओबे वानेबा अदो तादे आइगी सु आइगी मुंगी ngakchana ba patha pi leba pham leiri habanida ajai ja changdana tanadana khotana moi si step se yoga di opposition ruling kem leina dana huji monsoon session ko be na moi natraga su special session ma ko be cabinet decision lobiro governor da thajan biro aduga kano da khoi gi speaker the secretary assembly da pibiro adu moi athu mata ko be na pham be ya habanida adu ge khoi gi leiri ba ex MLA mama koi gi hanagi ka hau da MLA myam sungare moi su moi vote khom ai ni ang ngai bunga si opposition gi ka gu sungare ruling sungare asuk yamba mai da mai hodana leiba sida mai gi kaino da kumdara ga office ta khangdi kai ni khangdi vote khomna leiri ba ai na adu gi time adu nei na lan sina maram oira khudong cha ba loba mayam ama leader leiri ba ko adu na masigi leader sing se gyan ta handu si kanana no praja na maram di moi na phana meeting tawrasanu praja ko yobi ro nu ne moi ani hum du dang wari sara ya pote ba moi gi anau go puthong na bo honari hanagi MLA du gi ngang na bo honari ha tawi si bo ji le nari se aduna aidi yamna su khoina su ngang ba se moi na di yam na asaw bo oire ko asaw bo ba du oje sa du su kai ai su ai gi right ai gi hak tu ni matung na ngang je ba wani freedom of speech ni kaino adu ahoi su pen da ngang ba da khoina kem di to ngam dra ni na asoi ba do haidra ga di प्रजा सुंगारे बा खोइन ngasi kape hara su baja da phamni khoi mai bel su dana mu phamni hore halaga nong chohum lising tara du gi kanom pi dur ha som chen cheluni adu go megam to khara tu o se ba leader to MLA ne have to maton da leisano ba ma chen thorakane ba akhoi da khoi na sum changjal laga loi man napal lai bani na moi da dem ke moi huji to mit ama kan ko ka ha khuno bi ma chin ama moi da pe kan lai te bo huji sympathy lai te ba huji khali se moi mi ta sala mo khomoro ka kai dam bai paja se ko ngon si ke adu pidori ada pidori pa ha jela ga yo admai na to ga loi le heli ba moi da huji tawri ba chai ba ngarang senapati to bu moi loi ya MLA me ang ko da moi disi to mi na ba ya tana to de ma thok pangang le nga sai hom na ngangi bo tu su yong ne admai mana thokning bo to thok le re ba sina ne ba khoi na ngasi wari si praja khoi da adu ta di ai na praja do ai na hininge ba praja khoi mikap thok pudi thoe thok te have dinate amu na thoga hai ba moi sing se ngasi government na le ba pose ai kenda da le MLA gi am the responsibility chawe ba ngasi sarkar have se khoi na mem chak ge resign to adu re gi khegem chak resign to ro sarkar kan no to ro ha da se hai da su ba ai MLA du da ne noi lising therapy be wari du sa du so pudi noi na ne makhong da leiri bani noi na yara ga sarkar se le helin ni noi sarkar sina to si kem udra bra noi lising tara ga du lairi ne huji oi ba phibam sida noi kai ma hai ba ngam roi da bra
ado lom do na wa do haina ba changna wo ado ta di ves hai ge ba ado na ta na som kai hai ni u ba da su khoi di husi social media gi matam su oi bani na kai gum mam taw ba de tha ga khoi di pen da ne sauni nge na hai se so da wa re mai icha pha gre hai mama ma tholakani so da mla na ka no taw do re hai mama ma chat kani ado na ina hai se mama sing khoi se ai sa da gi ching da tang khanda min na raga wa hang hang ba matam taw ra si gi phibam se ne ba ngasi thaukai no gi khoi husi khun ngak pa gi so mu to dum taw khini adum lep na taw khini ama natraga ama dum changsel khini aduna ai gi lai riba mla minister sing se mikap tholaga ma thau taw han si ngasi mi to khandok pa ha ba nrc gi mayam da budi khonari adu ai gi state na ai gi assembly na logja ba ya ba bill pass to ninga dum lai madu gi process to han si se na ha ba 2015 da akoi gi protection people bills na adu to khibani ek on badu governor du na to da bai on da bai wani armai to da 18 da su to khibale ilp matang da armai to su akoi gi sare isabu identify to no bai gi adu gum ba se moi do thabak to holaga chaya pi de wari sana ba ha ga su hari bala men tu hen ba se hana makhoi se military crackdown adum sa pe mana naga na dum hai lai bane adu ai isara no moi paira ai wai sana ba di yaro ba khambra adu so pudi mana pair ba poto hana lotion ba mathok tai lotion da ba poram do ekta chongjelaga akhoi di forum ne to bana ta ba rules mai follow chap chana rules ta chalaga government na to bom thok to popi su ngai yan thap do government ki sarkai loan ya ta ba to ro ma di phaba matam ju form du su ngai re ai na to ba na chana gre ba du na ai hai ba se thado ga ai government na lo na hai ba pot si da la agadi loi mak se akhoi su ngai re mi su ngai re any proof khudi mak ta bo adum machin du phaba ngam ga ne ba na ta da na memja gi na to bani a du ge ko ne ba sem na to bani na sumai na sum ai sin na chana le ra ga di suai ya roi ba government na lo na hai ba pot se government na suai hai da ba ma le ri ba madu gi maron do hek on thorok pangam ba gi pangan du le ra kan du da leibak ingane ba madu hek ngam dri bok ti adum amana amagi dum football kauna bai type se dum leine ba aduna ai di haijeri sini hujik su ai request tawjari miyam na harpa ngai traga su isagi decision lobiyu cabinet phambiyu session ama kobiyu special na traga monsoon session ama kobiro hai ba puna makse house ta channa raga khanna biro aya ba poto bill oina pass to biro ek on thok biro aduga dum chalayo ba lo na lo kan lo sina adu ta de dum lo mak nemdha ne ba natta na adu hek to bom matam da central force oigera center oigera kaidong da su khutin jeng ngam moi pa maram de ai gi samidhana pijaba ai gi hak ai gi right lebani na madu gi matung ina to bone ha bada kasu tawning be ta to ya pote ba pada party oije no ba ai gi mung na mai cha ga de ai mung kan ba chai gi thoni nang party si de la na tham kho ha be gi mo da power ma darkar le ba madu ngang ba ngam da bai ne ba ngase koi na oi bi bam se adu na ai na noi kari hura lu rage kari la lu rage kai na question among mo hangi se moi myam da khoi leader sing da maram di ai na seng seng mi oi raga di madu gi kai to bai chat pangam moi do no ai power asa ni use to bangam dar ga ma power pa ba athakai le ge ne aduna aina tamil nadu gi yengbiu madu gi lichat to chapanga maga si khoi gi manipur gi honorable cm na madu ngamdri na kari gi no ha base akhoi praja mem na su hai ba sida government sida sarkar sa question hangma mathau tai ba lata da na khoi na sum nakan da sum to le gi modi tasana de en hai ni usita bam su yawi ba khoi le ba leader sing se khoi praja mem se heyeng paisa na adum khom ni ha be gi moi do aduna paratan bi ba se praja khoin da maram di akhoina moibu phaman bani chokri adu akhoina mo moi ching da gi ya hebe se sigi poram si ta handring gai di akhoi gi leader sing akhoi usite ba ko adu usilan ji hai tar ga di madu gi khom pham je khoina le min da ba mathau tai madu da phuru si chai ru si mayum thu gai ru se ba ta ba niyom da rules da law da chalaga akhoi ju defense to ba madar ka lai re ba na ta ba tar ga di khoi manipur se asa khoina hai gi ba poto soi da na no ma tar ka ni madu matam da khoi gi di seng na ha loi ga thabak to bam ta khoi praja su ngai re to dring ai da to hano su to tong no de bu ko loi ra kan da masidi du to ra mene ha ra kan du do oin law ba khong ba khoi che mai na kha to ri ba han step lo bu se khoi khara hai ta bi type tam to ba huji su hai pa da ni president oiram ba khoi gi madam sarda ha huji ai je sabab chakhre mu president oi ba ma lawon do myam do mai gi BJP party na dum ethics kai ba myam ta ga du gi no mo to punishment pi ngam da ba mi du na hayeng rai je sabha da ge khoi gi da mak da du to bi ka ne du lei tri tu ni adu na hoji su ngai re mem cha gi ge na ngasi deputy cm ga hai sima ethics kai ri ni ha na ma ne ma sa mak ne separate PO na sign to ra tha du mi ba adu gum ba gi myam se lo mak akhoi house te ge khoi de gi loi lo bo ba moi gi ethics and privilege committee kai na lei ba myam du na loi mo ma du han lo bom to ba do opposition ju ngasi bo ngang de
opposition jo ina dudania mu maharaga opposition ju jiti BJP di yai leader problem ne habdo adu gi pot mu ngasi ta haleba oi ojabi mol khara ngangi mana ngangja bana han gi sabung kainogi du kangla du kainogi du su kanto saban gi du su nungaite RP gate ta security da ngama ka dodono adu da entry ta maga ai changani official uno ne hare lore adu da dum taw lai re ba khoi se makha gi level da sum lai lai re ba aduna khoi mathak khara ka khasi adu ga samidhan gi matung ina khoi apun bagi aduna ina all political party gi su khongfam le piro aduregi praja myam su lepasi CSO myam su lepasi aduga khoi gi house se amutang khoi assembly se amutang ran to hon se ba madu matam da nei aduga khoi na punishment pi en MLA do phu ba chai be gi na ta mayum thugai ba na ta ba asida changon injan ba ma khoi mathau ta re ba jiti aduna madu ora kan du da khoi khara phagani madu oiding gai di akhoi si gi phibam se hena critical ora kan maram di asi uniform myam no sitare ha ba se akhoi haira ga di dum lakwa thabok oina di kem to ngam dre moi matham ta ado tawge na khalaga su lobi ga dam mina lobi ya ta bai poram lakpa da dum ngarang uchina china budi lowi akoina lokhal pi odi hai logo da lowi dra ha ba du khang da bai wani DGP ke dum pi ko se mai osi da su pirame ado hai ba di aina du pi do atai gi na te ba akoina ngasi taw pos akoi leader ma usitare ha ba si uniform da leigre ko mai tawning ku si tawre moi da order pi ba mathak ki piranga da moi kan thom ra khoi khangde taw pa itu tu ki moi mat oreba ground du gi re ti du na hai bani aduna moi rom da usilakta baduna praja khoi su usitabai ne bana hang kapi bu khukap tu di aduna ai ne am thina pen da ba hai ba mo oita oi ki ba ko aduna mara moraga leader usilandre haidana khoina madu dei du da kari gum moi mathak ta FIR lobi khopi wahi khara thangalau da taraga di akhoi su praja khoi su moi di ya de ami manipur praja bo ba moi mo ga ken khang pote moi play da lei bani moi gi ra ira ya hagula khara ka pu ta na tan ko na de khara ha to ko khara pha ko ha be gi step ma oina lei ba man chale bani sum ye bada yes adu imana makata da na ba question ta la sake hojik lei riba film sida khoi gi hojik center leader sing na uri ba adu khoi gi uniform bangun uri film se ozamai bona hai gi ba yam nu nang bai khoi gi sahi ani de gi manga fo gi fuari lei ge na khoi gi manipur ki history ki fazaraba masad ama lairi basi khoi gi thugaira kanda manipur ki apunba manipur ki boundary di kahendana manipur manung da tongan tongan ba khoi gi administration tongan tongan bal ohilak pe ya gi film ma ohilak pe ya ba khoi gi ki ba oirak pe ya film ma bi tare lak pe ya ofum jami bon tham imai mo ta kamai be madune in haido kashmir da dum ladakh kai no to ki bodo adu si ga je bala sine ba governor phami se mai matam ne ba ko aduna lusala bani da yong khoi su ngai re home do governor do in che le ba masai ki department masana state sibu government sarkar sina dum governor da changi sina kari gi no wari di khangde khoi su ko han mak ta su khoi gi kano do khoi gi kari ba home do chang bagum to bani wari di khoi output di khangde aduna ya thang lora ga tawra bra hai be gi khoi da chingna bom su lei re ba aduna maram oira ga ain hai se akhoi myam lejeri leader su mi kap thopiro leiriba cabinet ta phami ba myam su mi kap tapiro manipur kan ba ha be se akhoi amatana kan ge da ba ngatani praja na laura ga di praja gi di voice di leje be wani hai ba da ni moina to ga moina to draga di adum soidana adum adu gi lambi do lak pa gi mami lei aduna lahan loi hai taraga di aduni nga singarang bakta su khoi gi kano na thok pane chief secretary na spokesperson ani government gi spokesperson ani adu kari ite kari matang thoim no khangde khoi gi ranjan na manga adagi ohairo ki radesha ma banga atai agenda su kem i de ko moina thoi ba poto manung da kari thoim no kai ni ethics adu khoi ken khangde ba aduna pot se yamna kaini ai si ma taw da adu gi poto phange na koi hairo praja me am mu harawe haidi akoi spokesperson bibiram ni ado pot se adu ni ina hai se koi se yamna munna wakhal khanda ba matam oire akoi na ngasi khanda hogdara di hayeng tungi chagi punsi akoi lepam khangoi akoi na ngasi ngangjari su ai su ngai rai singja mai kem yo bana te dum leibe yai fet myam la ini pha ba pon ba du ada myam ma du bu akoi na ngasi thengna dra ga de hayeng tungi cha sing ai gi pokchari be cha sing karam da firep ta le hogada gi ha be gi wakhal da to bani na hai ba MLA minister sing se ipai pu gi phamam ta na ta bani na ngasi asom na achum behek to hobo matam da heng tungi moina pokse ba macha masu sing do yai fana le hodu ne ba moina ngasi ka tu karan ta ga di heng man mana masu macha sing do akhoi ngasi le ba fibam side gi hen step lu ra ne ha ba se si masu akhoi yam na khan ba darka oe ba present and future se usalak ta ba gi podam sum laisale ba ko aduna future uhansi future udraga di ngasi lai jari bai chai su ken khangja daba me ama tawi sini ngasi hanga style to jantra mantra gi se kem to moi khanbi de 17 days su jare ko sonung bong chu gi do ado
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯪ ꯆꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯡꯗꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯦꯞꯇꯒꯩ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯍꯤꯡ ꯃꯪꯂꯥꯡꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯀꯥꯁꯇꯒꯤ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯪꯉꯝꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅ ꯐꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯥꯛꯁꯤ ꯁꯣꯜꯍꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯝꯃꯤꯉꯩ ꯏꯁꯥꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯍꯧꯔꯣ ꯇꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ CM ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯗꯣꯏ ꯃꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯐꯝꯗꯣ ꯈꯪꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯅꯤꯡꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯩ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯍꯤꯡꯉꯤꯉꯩꯗ ꯇꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯜꯂ ꯈꯔ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯨꯞꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯏꯊꯧꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯏꯊꯧꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯏꯕꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ आर्मीगा तंपाक्ता लेबा मियाम अमदि चिंगदा लेबा अखोगी कुकी नतबा मियामगा आर्मीगा की मरक्ता लेनबा मरिसी कया फत्तना मियाम तुम उनरी हुजिक पेनेसिनसु थंबो वाफुमदा दुम अदु मकोइना तौरी मससिदसु अदु गवर्नमेंट मसिगी मथक्ता लखलैबा मणिपुरदा हुजिक लेरि फियम सिदा आर्मी अमदि स्टेट फोर्सिंग की मरक्तसु कोई यानदबगी ममी एनी थोकपा थौदोकसिंदा स्टेट फोर्सिंग चंगसिलक्पा मतमदा आर्मीना थिंगबा अदुगा मखोइनी मरक्तसु इको उंखनगी फियम से दुम उई अदुदा ओइरगली फियम सिगा दु स्टेट तैंगाना लखलिबा खुंथांग सिंग कमाय यंबे अरोइबो थंबिसु यामना मतम स्ट्राइटरे टेंटना सुम थमजरगे हौगी लेरिबा अखोई मणिपुरदा तुंगान तुंगान उरकपा हाइबदि स्टेट फोर्स सेंट्रल फोर्स अदुगा पब्लिक असि अहुम थोकना येंबो मतमदा सेंट्रल फोर्स की मथौदी कइनो होय कोइन येंगदोइसे सेंट्रल फोर्सिंग से गा स्टेट फोर्सिंग की मथौ कइनो मसिबु कनान सिनरिगे बौजी असिने आइने हंगजनिंग पॉइंट दे सेंट्रल फोर्सिंग सिबु स्टेट फोर्सिंग सिबु कनान सिजिनरिगे ब मणिपुर स्टेट सिना सिजिनरिब्रा और सेंटर ना सिजिनरिब्रा असिदगी थोकदबनेबा कईगुंबा मणिपुर स्टेट की मखादा सेंट्रल फोर्सिंग लेरिबा पुनमसे कनोगी कॉन्स्टिट्यूशन मतुंग इन हायगति स्टेट गवर्नमेंट सिनगदबनेबको अदुआ स्टेट फोर्स सिनगदबने कईगुंबा मसी कॉन्स्टिट्यूशन द पिरिबा दु स्टेट फोर्स द पावर से लेरि हायगति कईगिदमक्ता मसी सेंट्रल फोर्स कंट्रोल तोबो ngamdribano aduga state force in control tोबो ngamdribano adudi moi control tोबो ngamnagadi mokoi makhada leijere state ge koi constitution piriba makhada leibnina aduna koi law and order se koi makha leibnina haragadi hariba punma lamhen to helaba punma asibo state force sijinaraga kaigidamukta control tawdraga sahi ahum mukse irang tho halibna अदुगदी लेरिबा सुदा लेरिबा सिंगी जी असिदी सेंट्रल गा स्टेट का अदु ट्रिपार्टाइट का कनो तौबनिना सुसे एग्रीमेंट मखामदा ग्राउंड मखाम लेबनिना अदुसु मदु स्टेट गवर्नमेंट की लॉ ऑर्डर कायदबो ओरगदी मदु सुदा लेरिबा ग्राउंड दुबु स्टिक तौरगा सेंटर दा हायरगा मोसे इंगने तपना मखोय केमदा लेहनबगी मूवमेंट दु का हेन तौदनबगी हाइफम थोपदि स्टेट गवर्नमेंट हायगदबनेबा अदुना पुनमक असिदा फ्री ओइरे थादोक उबसि कनाननो मशीन हाइजनिंग फ्री थादो इसे सूद लेबा सिंग असिबु फ्री थादोरगदी अदुगदी सूद लेदब नन सूद लेबा ग्रुप सिंग कम दोरिबा मखोग मिक्स अप ओइरे कनानो खंगद्रे अदुगदी कमाय कंट्रोल तोगदब लो ऑर्डर्स कमाय कंट्रोल तोगदब हेबदो खंदोपा ngamद्रदी अदुगा तोरिबा पुनम
Government of India ke makhar leiba terrorist meham sing se juga insurgency meham si bu foreign de lakchar ka su state government ki makhada India government makhada leiba hai bisi koi control to ho to bangam ho do ba bisi di kana ge soibeno state government ge soibeni na sum ai thamje ge ani subedena buga cookie sing je adu control to bangam dre ji adu de ni irang tho ise aduga ani subedena kamai to naga gi oragasu suspension economic framework agreement makhada leiba singji kana no aduga naga singju madudi yaw do ba group singji kana no adusu movement the free movement to si chumbra masi singju ekhoina control to from thok tabra kana na yin sing do no sipunu makse aduga ani subedena tampak leiba hoji khoigi suspension thamlaga kanogi ceasefire law thamlaga leiba khaleire leidaba group tuna adu free movement to buduna asisu kana na control to budabno asikuma punuma asi yengaga matam sida aikoi manipur parja gi demakta khallaga di tawgidaba punuma sidi kana amatda koina hunningai da ka oide aduga masi inthokningai da ka ide ta seng ni yengaga di hariba state ama leirabanina state ama de piriba constitution da piriba punuma si pangthokna ba piriba sidi state government sida piriba ko punumakna akoina mamangai disu mamangsu haina kre kanamba akoina la center na loan order se koina yengdamate state ke mathoni su haibire aduga tawribo punumak thoribo punumak su akoina control to wada banate state government na control to wada bani haire adu home mission haibani punumak ase aduga loan order factory punumak su state government na ni akoi state government na mathau bhajan to da bini aduga gadi मुखोइने सुमाय हाइरिबदा लेजिबो गवर्नमेंट अदि खोइगे इथौसे पांथोकनबगी हाइना वखन थोकगा मुदे पांथोकपिरगदि मणिपुर सिदा सुप सांगना चथबा चथदन लेजिबा इरांगसे लेइरोयबको अदुना मसी चथबा matam chana laksin hodrdi masi akoigi isada kaikba macha ma anaba leba siksin hodrdi madu cancer oleba ko cancer olgdi prithvi da kanningai rete nang pa kro paisnu madu kanniya ponati adhoina high irang se masi yam chronic oisila ejiti chronic dige cancer olani cancer olgdi nakhoina phanning lo su phanba ngamro de stage to yaukhradin hu pairei roi aduna masi तो वी आर इंग्लिश दा होजी सेंटर दा स्टेट का पहली बा गवर्नमेंट नेशनल एनडीए के मखाले दी बा मतम सिफो कन मंगम दरदी कम मतम द कन गे हरि नो बा अदुगा हरि बा मन आइना हजनुदी मियाम हरि पार्टी डायरेक्शन अदि फरन पार्टी सिना मणिपुर एनी पार्टी नेशनल पार्टी अमना मणिपुर से काय बतारे को मणिपुर से थुगारगी को नखोय तुवा लेजर को हरगदी पार्टी हर पुनि यादु हिराबा कोइ पुनमोसे हंगेबा नेशनल पार्टी ओसनो रेजिडेंट पार्टी ओसनो लेइबो पार्टी की डायरेक्शन लेना हर पमता हाय कमान हर पने दे एखोय याबा ताब्राबा होजि आइना सुम येंग को नहानमु डिप्यूटी सिमसर निमसा की गने पिरपम तंदा आइना सुम येंबनी अदुदि कुकीदा अखोई मणिपुर की लेजिबो रजिस्ट्रेशन पुनमकना रेजुलेशन अमखक इयेबा कमें सेंटर दा अखोई हाइबो मणिपुर दा सेंटर ना हाई कमांड ना एनी सिम्स हावपद अखो ऑब्जेक्शन लेट्रेन पिरुरेबा मदुगी पिरु बदुदा सेंटर नदी निमसा की गवंजी सिम्स ओइना पिनिंग नंगनेबा पिनिंग नंगनेबा अदु सिचुएशन चादबगी नंग डिप्यूटी सिमचा ओरो अदु पावर दिन नंग मखान लेरसनु ममिंग खकी सिमचा से मणिपुर मितै दे पी दबि यात्रे सिचुएशन ना अदु नंग से सिमचा का सब मनबनी पावर दिन वन हेन पिरि बनी को
nang tawro puding center ga dung tayap tawsi aduga somdena maming khakki simse pirisi na yanara ga pikhi ba man ba sum malak ebako aduna ne ba koi jingara ise aduga masida kai gi nokta mitai ga kuki da aman deputy pire aman simse pire naga di haina sawrak ta na banena sum in tak ba irang manipur kai lege khang da ba aju yeng sim ju hai da ba aduga problem ju thok da ba in chap in ice gana freeze the labor kumba senapati de labor group madam deputy pire ko asi kumba ki nature to pulma asi yeng bodi ai de manipur future si kai no mi to do malak pa ma yaure ba ko aduna akhoi yam section yeng da bodi high power se honorable sadegi di nimsa ki genda center ne yare have se lowi maram di man pressure pi bo kuning se action lowi ba ado akhoi ki simson pi bodi pi da ram pi ram se action lowi de ba aduna machine tapodi asai have do pi do do Piro timing of the Sapir di Pratani, Power Macadam in the Carter Tony, I don't know in the Paso, Sermon or underground Sermon, Nang Supply, Nang Animax Supply, Nang Operational Control to Bureau, I don't know, Nang the Tom objection, Nang in the Party, Kenepina, underground Sinsina. Tataro, Pulma Asiso, Kashi to Bureau, Nang Su to Mena, or was some Pyro, Advan, Taroga, Torosico, Mojo. Siko and Pivodo, as one appears in the government Mansilapa Malia or ever. Masi Pulmak Asidio, Munday, Cantabio, Miam Cantabio, the Cantabio, Izati have a Izati have a Iram dum have siga, Mina Torapa, Party Duga. Anima only over. I couldn't be party the secondary just can only do Iram dum, Aduga Izati, she did can perhaps the Mayam give a toe or Munena, the around with Tomjig. Yampazawa from the Hosik Lady Ba, Sidaki Party, Amate, Atayete, Ibapum Motagi from the Gay, Aigizati Haiba, Aigizati in the Mood Kramatamda, Igi Famdo, kind of from later, Loy have the Hosik Lady film said the lady, but Linga Kusina, Manipur Tungi. Asan mamit yeng da thabok tobiu to maduda tobi hodragadi maduda manipur da leiriba miyamna manipur gi hujik leiriba leingak pasing sida unsilak loi haiba su tambang amde haiba wafam duni yam phajab wafam thamberi ngasi gi thamjari ba topic classes between public versus army at senapati haiba topic sida khana nenab saru yabiriba ai kena khana ningsin beri boza mingona panjab da professor ratan kumar former Head of Department of English MU Zabu Kaikunu Busari Aduga ni subvention bere boza MEIBON PHAOMEI President ZUCM Zabu Kaikunu Busari amadi subvention bere ma SUJATA President IMAGI MEIRA Busu Kaikunu Busari Aduga sigi notice dialogue being tabi punu busu oroi boina ikono kramjari Northeast window meaning tabiriba mayam punumakbu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada Atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisina presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizza batanatana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Haiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani
ꯄꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 7005273217 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 9366230077 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯠ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯠꯇꯥ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani Hena akupa marul ki damak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawirau natragana aikoigi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Chikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birau. Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi Per day 12 hours duty hours oijagani. Per week ta 6 days duty oijagani. 2 years work visa pijagani. Loinana accommodation and transportation pija batanatana medical and insurance su pijagani. Hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani. Ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri. Hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road da lengsin birau